米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Uremes no paoribai atabang ji Yes Kristo， 救主耶稣基督的宝血。Sarikaka mapulung， 平安。Malacacay kita milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I Yohani sakacacay atsifang tu sapolo siwa atusir suar sa nenengen unini kuya mamihpur tu raraw no tamtamlaw tufor shiri no kawas saan。 看哪，上帝的羔羊，除掉世人的罪的。约翰福音第1章第29节。Sarikakaaw I kasahlakan jiday o kacipinangan ko remes no tufor shiri to sakatsaaw kapatay ko Israel atamlaw mapaorib I pitalifan lisin lalaya. Anini pakai ni remes ni Yes Kristo chujika mahpur ko raraw ita. Mapaorib ni Yes Kristo kita, saka o makuracay to kita mala tahlamaanay。 在出埃及的时代，羔羊的血是以色列人在逾越节晚上得救的记号。如今靠着耶稣基督在十字架上的宝血，让我们罪得赦免。因着耶稣基督拯救我们，使我们得以成为圣洁。美德伦吉达，我们同心祷告。Tapangao ucuran isu ko lengan awawa ji Yes Kristo ataini ilaano ami urong to raraw ako amapatles jika mapatay. Sa puneran ako ko follow jo ami tuor ji Yes Kristoan. Ta matatulong kako ami kapot jingraan mala tahlamaanay。 主啊，你差遣你的独生子耶稣基督来到世上，担负我的过犯，在十字架上受苦受死。我要以谦卑的心跟随耶稣基督，使我配得分享他的荣耀。Pakai ni tahlamaanay angangan no tabang ji Yes Kristo mitolon。 Amen。 Nanay mapalemer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。